Carolyn in simpi tawin patusan anangai lewen seyong ngai lo hena athu chu om dan chana zona lunghan le Pathen mi he pi na chu imu ding oi in lungtim vai ga koi ding wa ka dei chu biam ti a le tu ne ai lunghan na ho hi di ki sa na awam na Pathen zona ko ma chu na lunghan hi na ki oi nam pha na sai nam ti la hi ni thi kho ma ding in ka lunghang in pha ka ki sai a ti he na je chun tu ni a in ko wa ilunghan na ho le ai lo le Pathen hi nga complain bo la wi pha ki sai nam ti ilung tim ten na ki ge ro tin Pathen hi nga ta som cha ni ke lung sen a din pa kai nang ma na cha te lung sen nei chan wi tu ni ki te phat pha la pha hei ta nei mo sa ba pa kai na thu te a zong pa kai ke ho khom te nga pha nei pe wa dam na nei pe na la ji vin na min ka thang bon he na thu Pathen na bo sa ho zong pa kai a vela ke ho nga tu ni pha na ni bo pi ki no wa ka hin na wa ka lung tim ba thu na se a pa kai na thu te ka se ro te ho hi ke ho ding a phat chum nge za nang ma lam nai be nei te ning Pathen nei bo pi ta min ti a hello ta zo nei han nam pu ka pai pi sam na ka tau hi amen jilahin tu ni ina ve ti mo chu Pathen mi a happy dan le zona in alung hai lo dan chu alo la alung han dan chu ga ve la zona yo hi mo mai the le na ai le tu ni o ga ki ge lo tin zona din mun khun ga ding la a background chu tam ta sei ta lo bin neo ja ga ve la Nineveh copy Nineveh mi te hin Israel cha te hi gala na kai wa tam ta na history um jo pu pa khanga na asu gen the wa te tam ta jo in a he de mo na story the Bible sim la he de mo ai le ama ji a hi chi Nineveh mi ho ko ma agal mi ho ko ma Pathen tu hu hin na tu ga sei bi ni jo na ai le amo ho jong an ngai na de ai lo jong le ama ding a chu Pathen na thi ta bin de aman thar mam tha ta bin de ti jo na ai la Pathen na chi de he tin ama ki pa dai se ngai den a chu nam zo de na ta si nam zo e wa he ko la he Pathen na ki tong a chu nam ki zun de in khwa he tam ta ai la Pathen in tui pi ki non sa in kunga konin na achom lam nam se la han tui pi sunga le du rovin nga na valin nga chu an pokin in Nineveh ko pi pam na cha an do do he na ni tum la zan tum ai le scholar khat chu ni tin se Bible a lo na scholar khat chu ni tin se hin zona hi na pi oi sung chu mi sa he di jo na pi jun ti la val na sung chu sa a mi nei jo ale zona he sam do se tol chai ke ta di jo sat ya na ale Nineveh ko pi a chu Pathen tu se an ki si lo le Pathen ko pi he su mang ni na ho na su mang di he ta hai tho a se na la he di na a se chu ta san lo wa ko pi pola ma chu to wa Pathen in iti le hi ko pi le mi te su mang ta ta nga ki ni zo na ala chilai ta chu gui chu hung ke a gui chu zang ka lungin ne chai ki na la ni sang so le an chang chu e pem na pya na pi oi su a sa chu na ka ana sam lo se pul chai ke ni sa ka ho le na de se re ti ta ta ba na hi da bang chu ai le ga se don non pen to chu God and Nineveh and Jonah and the plan na Pathen le Nineveh ko pi de Jonah le hi ungui hi na vela wen tu la in ko to no te ka na ana se na ne ho God cared for the people of Nineveh Pathen Nineveh mi te chu angai lun a ko sai ne na agal Israel teringin agal mi Jonah ding jul agal mi teo hizong le
Pathina dingin amo sim sa mi de na ai la Pathen amo chu angai lun a khosai ne Nineveh mi te am chu ai la Jonah care for a plan na Jonah in zan khat ka hum ke ungui chu a khosa ro ta chuna tuni nang la ke pi khosa am na khagau bang thai ding hoi khosa bang ai lo le leisin a mong thai ding na ti hoi khosa ki khu la inop sana ding khosa di na inop sana ding chu leisin a chom cha ding lo ai lo long le sumla pai khosa vi sumla pang chom cha ding bo na ise tilki te pot por he chom cha ding ai la mi he mi Jonah banga chu hichi ti ho bo ki khosa na ai la lang hen re ki le God was concerned for the welfare of others. Now, God cared for everyone. Mi ho chuna. Ako sain. Alo la ahin commanding dan. Alo la akagawin ko di mo sa ako sain. Tin. Hilangay Jonah ini pe ko sa kin antela Jonah was concerned for himself. Amma ding bo ki ko sa hai na. Ale tuni Pathen nang la ke ei kho sa bang mai mi zo se kho sa hai na ba sei na chun Pathen ni pung khat ta bang ki le ipi bo ding le tunin Pathen ga hi ti mo te pung khat sunga chun mi zang bai tha mai te zo na Pathen ong mi zo se ha ngai lun mi zo se kho sein mi zo se hi Ashagau hinko mangta ding ho hi angai lun shagau so cha na nei ding hin agel ko in na ijo imu hi ai la eho ba ki ko sa itau teng le na Pathen ki le itau no ho hi isam na di na pakai phathei ke nei boin ki na pakai kai sumi de dam thei nei pin pakai ke dam thei nei pin pakai hau na nei pin pakai min than na nei pin pakai ke ki ti hen zuna mi din ke gel be lo ai le tunin Pathen ni zo sia ling avomakang ke poi na alo alen anel ahoi mo lo achinga thim angol lo abo chan Pathen na kho se he ni chui mu ne ai la e ho ni kho sau chu ei le bo ki kho sau ni he ai le di ki sa na wang na di ki sa na wang ti na ki gel ji ji God created all that was in Nineveh. Pathen in Nineveh mi tele asunga ka se to asim he ti to na ai le Jonah did nothing for the plan. Jonah chun hichi ungui zan khat ka hung ke do li ma hung pang chu i ma cha bo lo chu na a chang sia hung ke do a li Jonah chu ni sa na sa lo he na i ma cha bo lo dui yong chap lo phu yong phu lo he na a khan na ding ang i ma cha bo lo ai la Pathen Nineveh mi te la suang no se chu asim ai le na ki ge la he Jonah din mun jun ding la he iki oi le di ga na ho la zan khat ka Pathen ei pi ho zo so la mang the ine go na idam the no ki ma zo sio ai le Pathen chu ki pa thui se kha na kyong tu chung chun ka unu dam lo chun Pathen ko mai na satan ka taw ni na ama hin khu Pathen api kit na ding na satan ka taw ni mi khipu min Pathen he ma zan se ka taw ni phone hong gin dong le king dat da na tong he na I pitu hong se te den ai la ka taw win mi zo siang ho bong mi yo I taw win mun tin lagam tin am ho jo ataw win sumla pang gi thu pi win ai wa mi aki hu hing zo ta po na ai po zo a ji ji pyam te le hin ko hi Pathen hu na me ti ki chi ta na po chi ni na
zan hain zong ko pa to ka kyogin unu ji pa to ama yo akap kap na lai ahil to apo to atil ko to ka kop ji ji hin ko sima ko na bet si ba ko hin achapa adam dinga ta ba ichi dam zo talo ai ba nga tu an mo la khawdi pon ki sila vutaya ki bola ta pa chu athi hele i bikiling tam din chu athi he par hong ki silni ma bu ni ana vanoi ta an ki bana athi ro ni ne ida bang chu kyong ka til khovin ai la ka ga sei no non pen ta kana tau chu pathin in suma kau nu hi ama gente ki sabe se ni mi gente perin aki gelin kat bebe dam sen lang mi zanin angai du na mi zanin ataw pia mi zanin sum akithu pia Allah Allah nga ki zena dama bat khat chani rawa ki zen damam ti na anga ki pathu chai thai rawa se ni ka je ni kana taw ni aila ichi sama chu pathin ama chu ama ko ma pathin ko ma ni ana dei zo dia zo ana lai tai hi ji chun tu ni ga se dong no ben taw mi hi ni I taw no ho hi ai lo de I te ho hi I te zo se ki chang le wang dam nam ki ngai ta lo de hi na tu ni zo na hi ama hi ting pung chu I ma cha yo abo lo a tu zong hi lo a ke ro sa zong hi lo a chama hong ke do hin a go phanin alung hangin thi changin alung hang ka na tunin zong pathini na kitawa ain khu chu ainung pe le ti chu ka ti he na chong khat be he long ahin la e pe ta lo ji chun lung hangin ka ting pathin na tong da long ne koi wang se ke ko wang se na pathin chu yo kido pi e ko ne na e ho nal pe ko e po ki ba ni jin tan se ahin la na ka sama mai he ahin la ahin ko chu ken ka sim no hello na ken bu ka na ne sa lo hello pathin na hin pi a pathin ki la na zo le kha bai mu ba mo hi da bang chun tu ni I lung han na ho le I ka sit na ho I ki pin na ho he ger le he di ki sa na wa na pathin in ei dong leo hi nge zona banga di ka ki sa e kalung han he ti ge ya ding kalung han he I ti ding ham hi da bang chun ain be ki leo he the people of Nineveh are the eternal significant na Nineveh mi te ju ton sona ding hi ki cho me min ko hi hu hin na nei le hu hin na nei lo lo ton so he na chi su min lo ding he pin thana ne ho zong ton so hin kem lo wa chi ding pin thana ne lo ho zong ton so thi na chi de na ani na ton so he chi su min lo ding ai le pathin ne ne mi te a ho sa na chi pyam de la ai kho bi ton so na ding na a sha gao hin kho ai le the plan was most temporal it is not hi chi gui chu pa chong cha chong mong ti ne he na zang ka ka ke do zang ka bi chong mong tu rin zong nang le ke jin sha gao mong thai ho ho sa sa ma chu I pi ho sa am ti ve le I ho sa ho le se na chong cha sa rin bo hi ne na in chen ding ham nei lo go lam na ding ham von hoi ki cho na ding ham mobile cho na ding ham bike cho na ding ham car cho na ding ham in cho na ding ham na chong cha cha ding bo ai ba ma pathin a ho sa pen ta chu I sa gao win ko ki su lo de na I ji tu so na tunin nang la ken zong khat ve be sa gao mang thai ho hu na ding tao bitin ai lo na pathin tu yang khat ve sei pi la ka di he pi ha hoi na het su ke mai the ve na betani school about de man ho ga de na le class den asim a cha ya hu a loi nu me le khat to na
Patna Bihara and Chihona training na bo na aloi nu Pathen tu na sei pia na ta hu pin thana na ni so hu in na chang he na aloi nu ka za ni ga te na le lu se do ma ka se do nu class 10 chai khat chu kumi za he de na ha ta le 16 17 18 na 16 to 18 la hui le so hi chi chun aloi nu Pathen tu sei pia hu hing na changa tunia he a family Christian so na ai le tunin ke ka chapang e tipote ka khangdong e tipote Pathen tu chu khat ko ma na sei pia le nang se a Pathen na hu hing na ne ya le hi chi ton so hin kem lo amu teng le van ga mai chi tem le la lu ku sa ne me ti Yesu lo de me na toy boy pio game na game ka ho bang chu just for a day, a month, Pathen in namit na do tale ibigim na kapdo na. Le Pathen in itazum ho he chom sa tale ikut ho zum ho chat thei tale ibika. Yong le sin nup sa na zan ho I ho line Pathen in dammo na ipitale I lo de na hizi chun le si na til pa chom cha di ho sa ngai Pathen tu ho sau te ti na bor po te ka ti poi na mawal te chun Pathen Pathen le ga hung de tai rep chon hung de tai ti bin na tong lo bin angao e chuna di no chen he chai pa wa chu aba cho nga thei ta lu cho na hi ta ju nga di mu zo ai pu ni Pathen chuna Lekha Simon lekha sim ding na tong hon nai to ding hi chi chung cho na chu ilung ti mai koi jing ding chu to so hin kem lo Pathen thu pa hi koi ngai ne na Pathen in ho ilung ti ma mu so ke ne so ke ne na tunin mi he na mu lo gi Pathen amu lo ding ya po te na mi he pa cha lo chu Pathen pa cha lo ding ya ka ti la in se na hi ji chun Pathen hi mun zo se a min Pathen in ima zo se a hen ilung ti ma ingai to ho zo se a he hi chu tuni hi chi thil pa chom cha ho ding sangin ilung ti mai koi jing ding pen ton sona ding pa ilung ti min koi te ti I sei do do min he teng le aban hin inside by the watan God's concern was and is for human life Pathen ako sale angai to chu min ko he ne na ala Jonah concern was for personal comfort and selfish personal Pathen in min ko nang in ko ke hin ko mi zo se hin ko hi Pathen in ako sa ne na ai la Jonah le nang le ke chu ai ma comfort ding na nom ta hin khoi man ding ki pa ta hin khoi man ding ai ma phat sum na ding gen ki kho sa in na selfish na alo la personal desire ti de ham chi bo hi kho sa ai la tu ne Pathen dong chun hi ti chun ama la ma ki kho sa le eo hai tu ni I ta bang ding ni ding de ai lo le mi te chu ama ho na ki kho sa lang ade din missionary ma sa ho chun ama ho san ding na kho sa hen lang achen now ai na lo da kan lo nom te num te le tu ni ai nang le ke I ta bang ding mun ai ding de na hi ta bang chun Pathen ngai lo Pathen hema sa ho in hi ta bang chun hi ko na ma ko bin hi ji a tu ni ai nang le ke helai mu na Pathen I ho te ya lung mo ngai ko man te God's concern for Nineveh is proper and display His love. Pathen in Nineveh ako sa cho di in angai lut na chu amu sai ne piam display abo ne na avet sai ne ala Jonah concern a plan rather than for the people is improper. It displays displays selfish and improper perspective on life. Na ati ai le Pathen Nineveh mi te alung se chu
adi hena aman ahepina amingai lu chu amu sai he ahila zona chun nangla ke chun ipi bolam tila hichi umbui ji kho sa za bin nerevi petem mi teman thari kho sa ka ko hena dive sa nei ne azawan sei bi nerevi kho pia ju mi za ham tila lakha samsom ni di ba na sang zakhat le samsom ni na lakha samsom ni ho nu mai de jo mi lakha samsom chilaya chu tam ta hidim dan he na dunia he mi ki tam mong mong ti nei ta ai le hichu thagau khat chu leisit pum pile asungam lo si sama thupi zo ati ki chen tan me tiu le bulangai mu he na ai le lakha samsom ni thagau hin ku chi changya thupi tan na hi chu iti pathin ko sa lo wa ko ni tunin ga ki gere te nang le ke jo pathin angai ki phin ni sa de tam na pathin angai lu han ni sa tam na inu le pa chu ngai ki phin na i sa tam na iki o hina di ki sa hina ilung han no di sa lo wa ngai da mi thu the na pathin ko mang thu te inu le pa ko mai thu the na chi chu hi te le zona le nang le ke hin ko bang hilabi pathin mi ngai na pa chu min amu do a pathin lo pin chu min nang le ke hin ko amu do te la pathin na thang wa ding nang le ke ni khat ni la ban ga mai chi ke la la ku san de ti chu ki chen da re mu sa win is it pathin tu sei nau chan chu in din sei khel teo pathin ni no engai dam min tin sei kha te ho pathin ni pathe nei bu bi ta